Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, kei te tihi o whakaaro nui ngā Wāhine Māori I tēnei wiki I te marae o Mōtatau. Kei reira rātou e kōrero ana mo te oke I te oke roa, I raro I te kreme Waiorua whiturau. Kua hui kotahi ngā kura o te rohe e pēpēhātia nei mai make tū ki Tongariro, ko ia ko te rohe o te arawa waka mo te whakataetai manu kōrero a rohe. Kei te whakaaturia he ara hō ki ngā tauira tau tekau mā toru no ngā kura e toru o manu rewa. Ko tētahi o ngā ara hō nei e aro nui ana ki te whakatipu rawa. Nō reira, kei aku manu ariki whakataka pōkai e mihi ana tau mai anō ki te Karere I tēnei rā. Kei te tihi o whakaaro nui, kei te mata o te wānanga, ngā Wāhine Māori I tēnei wiki I te marae o Mōtatau. Kei reira rātou e kōrero ana mo te whakapapa, mo te mana wāhine tukuiho, mo te oke I te oke roa, I raro I te kreme Waiorua whiturau. E hāngai pū ana ki te mana wāhine. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo e ahu mai ana I te ratonga o te kukupa. Te mana o te wahine e whakatairanga hi Anei. Kua tae mai ngā whanaunga katoa o te motu whānui, ki te kōrero ki wā rātou take, ki ngā take o wā rātou whaia tupuna. I tēnei wiki, kua tatu ngā kreme Waiorua whitu kore ki te marae o Mōtatau. Kua whakarau I ka ngā iwi maha o Aotearoa, kia kōrero hia ngā take tiriti, kua au pēhi I te mana o te wahine. They are looking at breaches of te tiriti o Waitangi and how the Crown's process and actions have breached te tiriti o Waitangi where it concerns our wahine. These are long claims, these are long-standing issues for wahine, for our people, and they each bring a different lens. But I think the important thing, at least about Ngāti Hine's claim, is that we come from a strong place of wahine, of mana wahine. Horoa nei ngā kai kreme e tatari ana kia rangona a rātou kupu taunaki. I nā hoki no te tau ko tahi mano iwarau iwa te kaumātoru te tono tuatahi mo e nei take. A nā waira ka puare te kōpaki nei I te tau rua mano te kaumāwaru. Whai whakaaro pēr ki ngā whaia me ngā karani, kua roa nei parana I te huarahi mō kaua mō ngā wāhine, engari ko ngā uri katoa o tēnei wāhi. Nō reira, he maha ngā kare aroto ka rongo I tēnei rā, tainoa ki taku matenga. Ko ngā take tiriti e aro haihaiti Anei, ko ngā tū kinotanga e whai pānga ana ki te mana me te rangatiratanga o te Wāhine Māori. So in terms of outcomes, I think there's going to be a range of outcomes that that the claimants are seeking. Some will be policy driven, I think, looking at how we can rectify, the wrongs of the past for our people, how we can make systemic change to elevate our wahine, our kōtiro, in the years to come. So there'll be a range of different remedies that people are seeking, but we're yet to develop those and see what they look like. Ka noho te tribunara ki Mōtatau Marae I tēnei wiki katoa, whakarongo ai. Zayn Benson Brown, te kūkupa. Kua hui kotahi ngā kura o te rohe e pēpēhātia nei mai make tū ki Tongariro, ko ia ko te rohe o te arawa waka, mo te whakataetai manu kōrero a rohe I tū ki te marae o Tangatarua I te pūkenga o toi oho mai. Anei te pūrongo a mai o hāpānapa no aukaha. Mo te kōrero whakarite, ko te reo moana. Ko te reo moana hai no te kura Māori o te kautū, te toa whakaihuaka o pai te hurinui ki te aroa. Ko mohi o tia whānuitia e te aroa o te whakahihi. Whakahihi pai ana hau ki tōku whiwhinga I tēnei tūranga. E teu, māku anō tōku nei pare e hama, ka toru ngā pūoroto. Te kaumā whetu ngā tau o tēnei uri o Ngāti Rangi Wewehi me tūhaurangi Ngāti Wāhiao. Ka whakakanohi ia te aroa ki te whakataitai manu kōrero a motu hei te hepetema. Ko te nui ngā rātou kāre I te hihi atu nā ringa I te mahe whakawa. Ai haru I te tangata tino kaha whakawa. Ko tōku noa, kia kaua e wete, kia tūpakari, kia tūmai e reo ki rongo tōna iwi. Ko kaia tūra!
Kia titiro au ki te trofi nei, kua toa tō mātou kura mo e toru ngā tau ina Anei. So he whainga nui tēnei mō tōku kura. Now in 1867, there was an act put in place known as the Native Schools Act, which allowed the beating and violence against Māori children for speaking our native tongue. My great-grandmother was a direct victim of this very violence. Ko Kaya Jordan, o te kura kaupapa Māori o Rua Mata, te toa whakaihu waka o te wāhanga reo ingarihi mō ngā tuakana o te aroa. Au ki ngā mahi, karekau he rautaki anō, he au ki ngā mahi, he noho hūmāri e, anō hoki he tū hei kanohi mo tōku kura ara ko te kura kaupapa Māori o Rua Mata. Ko tērā āhuatanga i roto i a koe, ka tau ai tō mauri. Ko mere hingai whakaangi i hākara, te toa mo te rāwhiti i haka. Rāwa ko Ora Corbett, te toa o tā turi kara. Ko te toa o tēnei wāhanga, te wāhanga rāwhiti i haka, ko mere Hinemihi. Kia tūkotahi ki te whakamana i te reo, ki te ao. He pai mo tō mātou kura. Te nui ngā te wā kaore mātou e tino haere ki ngā whakataetai hao motu o te manu kōrero. Hei tā praone, mātou o te aroa, ko mōhi o tia mo te whakahihi, e me te mea hoki e hare i te mea he whakamā mātou, ki tō mātou whakahihi, anō reira ko te aroatanga kia hau ko te whakahihi, ngari tonu me noho humari e aho ko te aha. Toko whā ngā rangatahi toa ka whakakanohi mā te aroa waka ki te ata kite i tēnā whakataitai ā-motu ki kaikohe ki te kite ko ai ka hua, ko ai ka tohu. Mai o hapānapa, mā au kaha. Ki te ao tōranga pū i nei Anei, kua pānui tia mai e te rōpū a reipa, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau auru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Koia, ko te pūoho kātene, kei te hona mai ia ki tā tātou hōtaka. I nei a tonu nei, tēnā koe te rangatira e te hoa e mihi ana kia koe. Tēnā koe, Scotty. Te pūoho, reipa, hea hae. Mo te roanga o taku oranga, ko taku tino wawata ko te noho ki te taho ngā kaupapa nui, hei whakawhanake, hei hāpai ake i ngā oranga o ngai Māori katoa, putano ai te motu. I enei wā tonu e mārake ana te kite i ngā mea e tāmi nei ki ngā hāpuri Māori, e huri rauna ki ngā whenua e rua. Kāore e kore katai au te titiro ki poneke ki ngā mahi nanakia te haere ake nei, me taku mōhio me pēwhia te aukati o e rā mahi, me whakatūringa, me whakataetai mō enei kōrero kia kaue atu enei kaupapa nunui mō tātou katoa kei roto i aua hōro. Kia kaha koe o hau, me kiri tuna, me kiri kawa hoki koe, mena kakuhu koe, ki te ana o ngā raione, engari mohio pai ana au, kia koe te pūoho mohio pai ana hoki a hau, kai a koe ngā pūkenga me ngā mātauranga e tika ana kia kawe e te tangata ki te ao tōranga pū, engari mo te hunga, kāre mohio ana kia koe. Hea ngā kōrero mōu, hea ngā kōrero mo tō whanaketanga i tēnei ao, nā te aha hoki koe, i whakatau ai roto i a koe anō, koe nei te wā, e kuhu atu ai koe ki te ao tōranga pū? Tēnā koe te pātau mai. Mātuara, no konei ahau. He pāboi ahau no takapuāhia ki Pōrirua, e tū ana, kei raro i te tuanui o taku whaere tūpuna. I tupu mai au ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei rato i taku puāhia pā. Me taku ngākau nui, ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe, o te tai hawauru. Kia hau nei, tēnei te kōengo i whakatō kei roto i hau, mai ngā i auara, kia tupu ake, kia whakapai ake taku pukenga kei roto i ngā wāhi katoa. I noho a hau kei roto i ngā wāhi mahi nui, wāhi mahi rereke,
i ngā tau kua taha ake, pērei te mahi pūtaia, te mahi pakihi, te mahi kei runga i ngā puari, te mahi hoki ki te whakawhanake i ngā kaupapa nui mō ngai Māori. Pērei taku haerenga ki wāhi ke ki te whiwhi tohu mai i Stanford. Engari kia hau nei te mea nui kei konei te wāhi o taku akoranga ki ngā rekereke o aku mātua tūpuna. Ara, nā enei pukinga, kua ki taku kete, kia kawe ai kei roto i tēnei whakataetae. Ara, kei konei ahau, te mihi atu nei, ko te whakataetai atu nei, mo tēnei haepapa nui kei ronga i au. Ka pai hoa, rawe nā kupu kōrero, hea ngā kaupapa matua. Te puoho, ka kawe e koe, ka kōkiri hia e koe ki te whare pāre mata. Ngā kaupapa nui hei oranga mo te hunga, kei te rohe o te tai hau auru e noho ana. Hea e rā kaupapa hei kōkiri mau. Kāre kore, he ngā ori te kite i ngā mea pakeke kei roto i ngā hāpori. Kei te tino kite i te āmai kua pā mai pāna ki te cost of living, e rā mea kua taonga te pēnehini, enei mea te whai oranga, tētahi mea nunui ki a tātou, ki rawa te pūnaha o te whai ora mō tātou, tata ki te pakaru. Nō reira, me whewhia te whakangāwari o enei mea e pēhine ki a ngai tātou te iwi Māori. No, kia mātou nei, ko te Pāti Reipa, ngā mea e toru, ngā pau e toru me ki, ara, ko te whai mahi, ko te whai ora, ara, ko te whai kāinga mō tātou katoa. Atu i tērā, ngā kaunui ana hau ki te titiro ki ngā hāpuri, mōhua hau ko ngā naue me ngā mea pakeke kei roto i ngā hāpuri, kei ngā hāpuri anō ngā rongoā. E hara i te mea kei roto i te anō ngā raiona, e hara i te mea kei runga i Lambton Key. Nō reira kia hau, he mea kaha te whakamahi i te ohanga Māori kia waihanga tō tātou nei whare mō tātou anō. E hāngai puana hau ki te kōrero, e rua te pūtea me te kumara. Kaore he hua ona ki tuatu te whāngai tāngata. Nō reira, nā te kaha o te ohanga Māori kataia e tātou, te whai ngā huarahi tika ki te angitu mō tātou anō. Ka mau te wehe o hika kana te manahu ki te mātaki tō hikoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. E hoa, mihi nui ana ki a koe. He tangata i humani a koe, he tangata mai a koe, he tangata mōhi o koe. Kāre kore, ka pai tō whakataitai te tūru o te tai hau auru i roto i te kōwhiringa pōti o te motu. Kei mua i a tātou katoa. Ka mihi ki a koe te puoho, tēnā koe, ko tino rangatira te karere i a koe, mihi ana ki a koe hoa, tēnā koe. Tēnā koe, ngā mihi nui kia koutou. Kia ora, ka pai nera e te iwi a te kōpautanga ona e te rōpū reipa ki te tūru o te tai hau auru. Pakanga nui kei te haere ake, ana mohi ana tātou ko te kaipupuri i taua tūru i tēnei wā, ko te kai ara taki rua i te Pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka. Kāti, kua roa a Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga mai o tētahi marae. Hei aha, hei kāinga mō te whare tupuna o Hinemihi. E whare nui ko kāore i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera ko tahirau whāte kautau ki muri nei. Anei te pūrongo e tiwi a hēni a te mate koiwi no Aukaha. He toki whakahirahira e whao nei ngā āwhero. Ki tētahi whare Māori hau mō i ngā rangi. Kāre anō kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna. Nō reira he maringa nui kia noho māua hei kai whakairo mo te whare hui. Me te hokinga mai e a hei ana māua te āta wete i ngā āhuatanga i kite ai e wero, me anaha i a rātau e whakairo ana i tērā whare, me nā āhuatanga i a rātau, nā pūkenga te wā i a rātau. He mea utu tēnei te hokinga mai o te whare rongonui o Hinemihi, ko roa e tū ana ki Clandon Parker, kia hoki mai, ki Aotearoa nei. Looking at the rāk, sort of gives us a guideline on how we're going to play our design.
we'll try fitting them into the negative spaces. Eh? I more hū ai a Hinemihi o te ao tawhito no te hū o Tarawera a Anei Ngāuri. Tēnei Waitere who originally carved the first Hinemihi alongside with his tutor Wero Tāroi. So for me I'm sort of taking his exact footsteps and as well being home as well, doing it. In Tene's work I always look to his design, his high Pākati, how he flows it. But I also look up to my nanny, Emily Schuster as well. I actually dabbled in weaving first before I got into carving through my mum, Taima. E marama tonu ana te kite atu, kei konei tonu ngā mahuetanga iho o te whare o Hinemihi I tū ai I te wā o te hu o Tarawera I ngā tau ko 1880. Nā whai anō te morehutanga mai o ngā uri o Ngāti Hinemihi o tūhaurangi rāno. E whiriwhiri tonu ana ngā kōrero o Ngāti Hinemihi me ngā rūnanga o Ngārangi mo te nukuhanga nui o ngā whare. Mo te wāhi ki a rātou I pīkau I ngā mahi, te hononga I Wainganui a Ngāti Rānana me Ngāti Hinemihi. Kei te mautonu māua ki e rā hia ki anoho piri, te hononga I Wainganui I ngā mahi whakairo. Me te ao ki anoho hei tau hoko pea. Hei hononga rānei kia piri wā mātou mahi ki a rātou, o tira wā rātou mahi ki a mātou. Hoi anō, mō āhea, mō a tēhea tau, ka tutuki te kaupapa nei, engari mārakerake te kite mai e anga whakamu ana te kaupapa. Hini te mate koiwi tēnei, atu I te wairoa, maukaha. Hei muri ake I ngā whakatairanga kei te whakātūria he aroho ki ngā tauira no ngā kure e toru o manurewa. Ko tētahi o ngā aroho nei e aro nui ana ki te whakatipurawa e te iwi kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere kei te whakātūria he aroho ki ngā tauira no ngā kura e toru o manurewa. Ko tētahi o ngā aroho nei e aro nui ana ki te whakatipurawa I te wā e taiohi tonu ana te tangata. Ko te ingoa tēnei kaupapa whakahuihui e nei tauira kura nei ko te Wayfinder, Anei te roanga atu. E anga ana e nei ākonga ki a rātou hiko e tuatahi ki te ao o te mana motu haketia, te pūtea. E rimarau ngā ākonga no Alfriston manurewa me te haikura a Kiwa I hui ki manukau mo te kaupapa Wayfinder. These sayings, they're supposed to help us, but for me, it just felt unrelatable and it didn't really help me in my situation. A lot of Māori in Pacifica really disconnect from financial kaupapa due to colonisation and due to the impacts of that. So learning to heal first, I think, is the most important part of your financial journey. I'm right behind this kaupapa because I know the aspirations of our rangatahi are big, they're bold, but they live in a generation where they are growing up with the challenge of climate change, AI, and global unrest. These are rangatahi who want more and who can be a part of a future which is better for them. E hara tēnei kaupapa I te kaupapa mahi moni noa, engari ke mo e nei rangatahi mai ngā kura no te tonga o tāmaki, ko te panoni ke I o rātou whakaro e pāna ki te moni. Mārama ana te karere a te Māori millionaire ko te tī matatanga o te whakatipurawa ke te hine ngarotika. It can feel quite shameful. The normal kōrero is just you need to save more, you need to invest more, you need to spend less. And for a lot of us, that just increases shame of why am I not where I want to be? So I hope that in my kōrero I'm able to share some ways or some strategies that we can actually go, it's actually not our fault if you aren't good with money or if you haven't started yet, but it's about what are the steps we can take now so we can improve our future. Like mō ngā mokopuna te take. I tukuna e Sharesies Aotearoa he taputapu whaihua mā ngā akonga kia timata I te whakangao pūtea. Kia riro hoki I a rātou te mana whakahaere e hara I te mea mo tō rātou ana mata pūtea anake. Engari mo ngā whakatipuranga ke te hike mai.
Our vision is that whether you have $5 or you have $5 million, that you would have access and motivation and education to invest and have the exact same opportunities as someone that has $5 million. We're only just getting started, but we now have 1 million people, mostly across Aotearoa. E aro ana Wayfinder ki te whakatipu rawa I te wā tōmua, e whae ana ko ngā rangatahi kāore I te whae mātauranga, mahi whakangungu rānei, he take e kaha tipu ana ki tāmaki ki te tonga. I reckon it's just, like, with money it takes time, like, it takes risk in it. I reckon if you just be patient and, like, take the time to, like, invest and, like, do other stuff that can make you money. Something that really stood out to me was the first talk and the mindset that we've been brought up with in terms of money. Specifically the quotes such as money doesn't grow on trees and money is a threat, because that's something that I personally resonated with. But a common ground within the last two speakers is that they were heavily centered on the mindset. The mindset one approaches money with, investing with, and overall financial status with. I think investment is such a buzzword to be like, oh yeah, big money, but really you could just invest $5 a month and you'll still have money coming in. So I think that's really awesome to find out, and I'm very keen on having my own business very soon, so yeah. Hei whakakapi ake ko te aronga nui kia whakamana I ngā rangatahi kia riro I a rātau anō te whakahaere o rātau anamata. Me te whakatipu rawa kia toi tū kia whai hua ki tua atu I a rātau anō. Mārena mane, te karere. Hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. E tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. E tiwi koe nā ngā pūrongo I kohia e te karere I tēnei rā hei mā takitaki mā koutou, ka ki te anō I tēnei haora pōpō, tēnā koutou katoa. Ko te reo, te take.